Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri kano kanya mbazaniye agakuru keza cyane ku bakunzi ba Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni agiye gufungurwa. Generali Arengiyome Bunyoni agiye gusohoka mu ibohero rikuru rya Gitega. Amakuru yizewe navanye mu bategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bamaze gufata ingingo ikomeye cyane yo gufungura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Bunyoni agiye kuva mu ibohero. Ndasubiramwo, abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bamaze gufata ingingo ikomeye cyane yo gufungura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Arengiyome Bunyoni wigeze kuba umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi yafunzwe n'ubutegetsi bwa Gitega yagirizwa ibyaha bikomeye cyane birimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Generali Bunyoni muri iyi minsi ararembye cyane, arwariye mu bitaro bikuru bya Gitega. Amakuru yizewe Iyakure Official yabashije kumenya aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 27 Kizigenza Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yishikiye mu ntara ya Gitega agiye kureba Generali Bunyoni. Barabonanye rwose kandi bagiranye ikiganiro gikomeye. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bamaze guterana ndetse bagafata ingingo ikomeye cyane yo gufungura Generali Bunyoni. Ni mu gihe Generali Evariste Ndayishimiye urongoye u Burundi wewe arembye cyane. Generali Neva ari ku musego, ndetse umwanya ku mwanya inkuru mbi cyane ishobora kumvikana mu gihugu cy'u Burundi bakumva yuko Generali Ndayishimiye yitabye Imana. Generali Neva ararembye cyane mu bitaro bya Kira Hospital mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru angeraho yemeza yuko Generali Neva yarozwe, yahawe ishano, yahawe isumu ikomeye cyane, yahawe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ku mabwiriza ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Generali Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Muri kano kanya turiko turavugana amagara ya Ndayishimiye arimo kumucika. Generali Neva yaguye muri koma. Generali Neva kandi arimo guhumekera mu byuma. Amasoko yanjye akemeza neza ko Ndayishimiye ageze mu minsi yiwe ya nyuma. Abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi nabo batangiye kwitegura urupfu rwa Ndayishimiye. Abajenerali bakomakomeye batangiye kwitegura, ndetse nabo muri CNDD FDD ngo batangiye kwitegura ikiza gukurikiraho mu gihe Generali Ndayishimiye araza kuba yitabye Imana. Ntabwo byoroshye rero, burya ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Generali Neva yifuzaga yuko Generali Bunyoni yakwitaba Imana, ariko ibimenyetso byose birerekana yuko Generali Bunyoni yabagiye gusohoka mu ibohero mu gihe Generali Ndayishimiye wewe ageramiwe. Amagara ya Ndayishimiye arimo kumucika. Ubuzima bwa Ndayishimiye buri hagati y'urupfu n'umupfumu. Amakuru yamaze kongeraho aremeza ko abajenerali bakomeye cyane barimo Silas Ntigurirwa, abajenerali barimo Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, Generali Kirapanze,
abandi bajenerali bakomeye barimo Generali Prime Niyongabo, abandi basirikare bakomeye barimo Koloneli Reveriyano Ndikuriyo, bose bamaze gupanga umupango ukomeye cyane wo gufungura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Bunyoni amaze iminsi arwaye cyane mu bitaro bikuru bya Gitega. Amakuru yizewe namaze kumenya aremeza neza ko ku munsi w'ejo Generali Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi yagiranye ikiganiro gikomeye cyane na Generali Bunyoni, ndetse yamwemereye ko ashobora gusohoka igihugu cy'u Burundi maze akajya kwivuza mu Buhinde cyangwa se mu gihugu cya Turukiya. Generali Bunyoni agiye gufungurwa kandi bamaze kumwemerera ko azahabwa impapuro z'inzira maze akajya kwivuriza mu bihugu by'amakungu. Ni inkuru nziza cyane ku banywanyi ba Generali Bunyoni. Ni agakuru keza cyane ku mutambukanyi wa Generali Bunyoni ndetse n'umukobwa wiwe Darirene Bunyoni. Kuba rero Generali Bunyoni yo bagiye gufungurwa birerekana neza ko Generali Ndayishimiye nta mbaraga na nkeya asigaranye mu Burundi. Imbaraga zose za politike ziri mu minwe y'akagwi k'abajenerali ndetse n'abagumyabanga bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibya Generali Ndayishimiye byarangiye rwose. Amakuru angeraho yemeza yuko Generali Arengiyome Bunyoni agiye gufungurwa kandi byamaze gufatwaho umwanzuro n'abagabo bakomeye. Bwana Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD nawe arashyigikiye cyane iyi ngingo yo kurekura Generali Arengiyome Bunyoni. Kuba rero Generali Bunyoni agiye gufungurwa birerekana ko imbaraga zose zari zaramufunze zamaze gutakara. Generali Ndayishimiye nta jambo agifite mu Burundi, ndetse ibya Generali Neva rwose birimo kugaragara yuko bigiye kurangirira ngaha. Generali Neva biravugwa yuko agiye gupfa kandi ko imbaraga ze zose za politike zamaze kumukurwako. Generali Arengiyome Bunyoni ni umusirikare ukomeye cyane mu Burundi, arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yararongoye inzego zikomakomeye mu gihugu cy'u Burundi, yararongoye igipolisi cy'u Burundi. Generali Bunyoni kandi yararongoye ubushikiranganji bukomeye mu gihugu cy'u Burundi, kugeza ubwo yanabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye. Generali Bunyoni yaje gufungwa maze akatirwa umunyororo wo guherayo ubuzima bwiwe. Ubutegetsi bwa Gitega bwamwagirije ibyaha bikomeye cyane birimo gushaka kwica Ndayishimiye ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Generali Bunyoni yarunguruje ariko ntacyo byatanze. Generali Bunyoni yarafunzwe ndetse abagumyabanga bakomeye cyane bagerageje kumusabira imbabazi ariko ntacyo byagezeko. Igihugu kibanyi cya Tanzania binyuze kuri Bwana Jakaya Mrisho Kikwete yasabye ubutegetsi bwa Gitega ko bwafungura Generali Bunyoni, ariko Ndayishimiye yarabyanze, yabiteye utwatsi. Amakuru rero yemeza yuko Ndayishimiye ubwiwe ku giti cyiwe ari we wafunze Generali Bunyoni ndetse akamubwira yuko azapfira muri gereza. Kuri iyi nshuro rero amakuru dufite aremeza yuko Ndayishimiye wewe arembye cyane, mu gihe abasirikare bakomeye bamaze gufata ingingo yo gufungura Generali Arengiyome Bunyoni. Generali Bunyoni yaramenyekanye cyane mu Burundi, ndetse bamwe bibwiraga yuko Generali Bunyoni ari we azasubirira umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ntabwo ariko byagenze. Generali Bunyoni yabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Ndayishimiye. Ibihangange bibiri rero ntabwo bitekwa mu nkono imwe. Generali Bunyoni ngo yagiye yitambika imigambi ya Generali Neva, ndetse Generali Neva yagaragaye inshuro nyinshi cyane arimo kwitotomba, arimo kwidodomba mu ruhame avuga yuko Maconco arimo kumugambanira. Icyo gihe yavugaga yuko Maconco ari Generali Arengiyome Bunyoni. Ibintu ntabwo byatinze maze Generali Ndayishimiye akoresha imbaraga afite maze afungisha Generali Bunyoni. Yaramufunze rwose
ndetse amakuru yizewe akemeza yuko Generali Ndayishimiye yabwiye Arengiyome Bunyoni ko azaborera muri gereza. Nyuma y'aho rero Generali Ndayishimiye imbaraga zirimo kumushiramo ndetse abasirikare bakomeye cyane bakaba barimo gutegura umugambi wa kudeta. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aremeza ko mu mugambi muremure wo gutembagaza Ndayishimiye abasirikare bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gufungura Generali Bunyoni, ndetse Generali Bunyoni akaba agiye kuva mu bitaro bikuru bya Gitega maze akajya kuvurirwa mu gihugu cy'Ubuhinde cyangwa se muri Turukiya. Ni mu gihe rero Generali Ndayishimiye wewe amagara yiwe arimo kumucika. Generali Ndayishimiye ararembye cyane, ndetse umwanya ku mwanya inkuru mbi cyane ishobora kumvikana mu gihugu cy'u Burundi tukumva yuko Generali Ndayishimiye yitabye Imana. Ubwoba bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba ko Generali Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwitaba Imana. Muri kano kanya turiko turavugana amasaha 24 ararumanye Generali Evariste Ndayishimiye aguye muri koma. Ndasuramwe amasaha 24 ararumanye Generali Evariste Ndayishimiye urongoye Uburundi aguye muri koma. Generali Neva arwariye mu bitaro bya Kira Hospital i Bujumbura. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko abategetsi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi batangiye kwitegura urupfu rwa Generali Ndayishimiye. Hari ibimenyetso bikomeye cyane bidasanzwe byerekana ko Ndayishimiye yabagiye kwitaba Imana. Ibiro bya Ndayishimiye byagoswe n'abasirikare benshi cyane. Radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi nabyo byagoswe n'abasirikare benshi. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nacyo cyamaze kugotwa n'abasirikare benshi cyane. Biravugwa yuko abasirikare bakomeye barimo gutegura kudeta ikomeye cyane mbere yuko Generali Ndayishimiye yitaba Imana. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu, kuva ku igenekerezo rya 27 Generali Evariste Ndayishimiye ararembye cyane. Generali Ndayishimiye arimo kuvurwa n'abaganga b'inzobere bavuye mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse abandi bavuye muri Turukiya. Generali Neva yinjiye ibitaro bya Kira Hospital i Bujumbura nyuma y'aho abaganga bari barimo kumuvura babonye yuko imyanya yiwe y'ubuhumekero irimo kwangirika mu buryo bukomeye. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 Generali Ndayishimiye arimo guhumekera mu byuma. Hari ibyuma birimo kumwongerera umwuka. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko Generali Neva yahawe uburozi bukomeye cyane ndetse bwamaze kwangiza imyanya y'ubuhumekero. Amakuru yizewe arimo kuva mu bategetsi bakomeye mu Burundi. Amakuru kandi arimo gutangazwa n'abagumyabanga bakomeye muri CNDD FDD. Amakuru kandi arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko Generali Ndayishimiye agiye gupfa. Generali Ndayishimiye ngo ararembye cyane. Generali Ndayishimiye abaganga bamaze kwemeza yuko rwose adashobora gutora mitende. Abaganga barimo kumuvura ku bitaro bya Kira Hospital bamaze kwemeza yuko amagara yiwe ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Mbere yuko Ndayishimiye yitaba Imana, abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ngo bagiye gukora kudeta yo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Hari ibimenyetso byinshi cyane birimo kugaragara i Gitega ndetse n'ibindi birimo kugaragara i Bujumbura byerekana ko abajenerali bakomeye bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye mbere gato yuko Ndayishimiye yitaba Imana. Mu makuru nagiye mbagezaho nababwiye ko abajenerali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bamaze kurambirwa intwaro ya Generali Neva.
ndetse nababwiye ko hari akagwi k'abajenerali ndetse n'abakoroneri bakomeye cyane mu Burundi barimo gutegura kudeta yo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Iyi kudeta rero igiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva nubwo arembye cyane akaba amaze amasaha 28 ari muri koma, abajenerali bakomeye bagiye kumutera kudeta. Hari ibimenyetso bikomeye cyane birimo kugaragara. Dore nk'ubu ngubu muri kano kanya turiko turavugana, imodoka z'intambara zamaze kugota ibiro bya Ndayishimiye. Kwa Ntare Rushatsi hamaze kugotwa imodoka ndetse n'ibifaru bya gisirikare byamaze kugota Presidence y'u Burundi. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye bamaze kugota kwa Ntare Rushatsi. Biravugwa yuko bano basirikare barungitswe na Generali Prime Niyongabo. Amakuru kandi arerekana yuko bano basirikare bahawe amabwiriza ko nta muntu ugomba kwinjira cyangwa ngo asoke kwa Generali Evariste Ndayishimiye hariya mu biro byiwe. Amakuru kandi arerekana yuko Generali Prime Niyongabo umugambi yamaze kuwunoza neza abifatanijemo na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero kwa Ntare Rushatsi hamaze kugotwa, ndabamenyesha ko ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nacyo umutekano wakajijwe. Hari abasirikare benshi cyane b'abakomando kandi bafite intwaro zikomeye. Bano basirikare bamaze kuzenguruka ikibuga cy'indege. Biragaragara yuko umutekano wakajijwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ibintu birakomeye cyane kandi kuri radiyo ndetse na televiziyo by'u Burundi. Kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi, abasirikare benshi cyane bafite intwaro zikomeye baryamiye amajanja. Harimo kugaragara imodoka z'igisirikare cy'u Burundi. Kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi harimo kugaragara imodoka zidatoborwa n'amasasu. Biribonekeza rero ko hari ikintu kidasanzwe kirimo gutegurwa mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko bino bimenyetso byose ari ibimenyetso bibanziriza kudeta. Ngo kuba radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi byamaze kugotwa n'abasirikare, ikibuga cy'indege ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu byose bikaba byamaze kugotwa. Iki ngiki ngo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko kudeta irimo gutegurwa mu Burundi. Mu makuru twabashije kumenya, twamenye yuko Generali Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika ariwe ashaka kurongora u Burundi. Generali Gervas Ndirakobuca, Bwana Reveriyano Ndikuriyo, Generali Prime Niyongabo ndetse n'abandi basirikare bakomeye mu Burundi bamaze gukora inama zikomeye cyane ndetse bemeranywa ko Reveriyano Ndikuriyo azakomeza kurongora umugambwe wa CNDD-FDD maze Generali Gervas Ndirakobuca akaba ariwe urongora igihugu cy'u Burundi. Biribonekeza rero ko intwaro ya Generali Neva igiye gutembagazwa. Nubwo Generali Neva arembye cyane ari mu bitaro, ubutegetsi bwiwe bugiye gutembagazwa. Generali Gervas Ndirakobuca niwe agiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko no mu mugambwe wa CNDD-FDD bamaze rwose kubifataho umwanzuro. Abasirikare bakomeye bamaze gufata umwanzuro ndetse n'abakadere bakomakomeye bo muri CNDD-FDD bose bamaze kwemeza ko Generali Ndayishimiye bagomba kumutembagaza ku butegetsi. Muri iyi minsi injyane zikomeye cyane zakomeje kwigaragaza hagati ya Generali Ndayishimiye n'abasirikare bakomeye. Generali Ndayishimiye ngo yagiye abangamira cyane abasirikare bakomeye cyane mu Burundi. Hari injyane zikomeye kandi hagati ya Ndayishimiye na Generali Ndirakobuca. Hari n'izindi njyane zikomeye cyane hagati ya Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD.
Izi njyane zose rero nizo zigiye gutuma abasirikare bakomeye mu Burundi batembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye ntabwo bashaka yuko azakomeza kurongora Uburundi. Hari amakuru yizewe avuga yuko inama zikomeye cyane zabereye mu mahoteli i Bujumbura ndetse izindi zikabera i Gitega. Izi nama zose zanzuye yuko General Neva agomba kuvanwa ku butegetsi haba ku neza cyangwa ku nabi. General Neva rero nubwo bagiye kumutembagaza n'ubundi ubuzima bwiwe bumerewe nabi cyane. General Neva ari ku musego. General Neva ubuzima bwiwe burimo kumucika. General Neva amaze amasaha 24 ari muri koma. Abaganga barimo kumuvura muri Kira Hospital baravuga yuko ibintu bikomeye. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko umunota ku wundi General Neva yakwitaba Imana, ndetse ubutegetsi bwa Gitega ngo bwaba bwatangiye kwitegura ibikorwa byo kumuhamba. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye ndetse n'abashikiranganji bakomeye ngo batangiye kwitegura ko General Ndayishimiye yo bagiye kwitaba Imana, ndetse ngo batangiye no gutegura ibikorwa bikomeye cyane byo guherekeza General Ndayishimiye. General Evariste Ndayishimiye uyu munsi ubaye umunsi wa gatatu ari mu bitaro bya Kira Hospital. Bivugwa yuko yahawe isumu, bikavugwa yuko Reveriyano Ndikuriyo ndetse na General Gervas Ndirakobuca bakoresheje umugore wa Ndayishimiye maze bakamuha isumu. Reveriyano Ndikuriyo na Gervas Ndirakobuca barashaka kuyobora Uburundi ndetse barashaka kugira ingufu zikomeye cyane mu gihe baba bamaze kwikiza General Ndayishimiye. Muri kano kanya rero munyemerere amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano ikomeye cyane yari irimo kubera mu gace ka Puwezero yasize igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba ko cyamaze kugafata. Agace ka Puwezero ni agace k'ingenzi cyane. Ni agace gaherereye muri teritwari ya Fizi. Ni agace gafungura inzira zose zerekeza mu majyepfo ya teritwari ya Fizi. Harimo inzira zerekeza muri Baraka, harimo kandi inzira zerekeza ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ndetse n'imirwano yabaye muri kano gatondo, intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho batakaje agace ka Puwezero. Bidasubirwaho agace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'igisirikare cya FARDC. FARDC irimo kwigamba intsinzi. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko kigiye no kwisubiza ibindi bice byinshi. Aka gace ka Puwezero abarwanyi batwirwaneho bari baragafashe mu cyumweru gishize. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 habaye imirwano ikomeye cyane muri Fizi. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Puwezero. Amabombe menshi cyane yari arimo kwitura mu mihana y'Abanyamurenge. Amakuru kandi aremeza ko abasivile 6 baguye muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Puwezero ndetse no mu micungararo yaho. Muri kano kanya turiko turavugana rero igisirikare cya Kongo kirigamba intsinzi. FARDC iravuga yuko yagirukanye abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo n'Abarundi baravuga yuko bagiye no kwisubiza imihana yose irimo kugenzurwa na twirwaneho. Muri kano kanya turiko turavugana hari ibice byinshi birimo kuberamo imirwano hariya mu Minembwe. FARDC, Abarundi ndetse n'inyeshyamba z'abamayimayi bakamejeje barimo kurwana intambara ikomeye cyane. Baravuga yuko bagomba kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na twirwaneho. Urugamba rurakomeye cyane rero. Igisirikare cya Kongo cyanakoresheje indege z'intambara
za drone kamikaze zamishije urufoye rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Indege za Sukoyi nazo zagaragaye zirimo kumisha amabombe mu Minembwe. Muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Puwezero, kuba rero igisirikare cya Kongo cyakigaruriye bisobanuye yuko inzira zose zerekeza muri Baraka ndetse n'inzira zerekeza ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika FARDC yamaze kuzifunga. FARDC yamaze gufunga inzira zerekeza mu majyepfo ya teritwari ya Fizi. Kano gace ka Puwezero ni agace k'ingenzi cyane muri iyi ntambara. Umuntu urimo kugenzura agace ka Puwezero aba arimo kugenzura agace gakomeye, barimo kugenzura inzira zerekeza muri Baraka ndetse no mu bindi bice bikomeye cyane byo mu majyepfo ya Fizi. Mu gihe rero FARDC irimo kwigamba intsinzi, intare za Sarambwe nazo zirimo kwigamba iyindi ntsinzi ikomeye. Amakuru akomeye cyane yamaze kumenyekana aremeza neza ko abasirikare barenga 200 ba Kongo bari kumwe na Koloneli Oscar Mutombo batorotse igisirikare cya Kongo maze bakajya mu nyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, Koloneli Oscar Mutombo w'igisirikare cya Kongo yatorokanye n'abasirikare barenga 200 ba FARDC maze bajya mu nyeshyamba za M23. Ibingibi byabaye ku mugoroba w'igenekerezo rya 28. Amakuru yizewe aremeza ko byabereye muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Bano basirikare ba Kongo ngo bamaze kurambirwa intambara barimo kurwana ndetse ngo bamaze kurambirwa gukorera Kisekedi, ngo barabona yuko nta mpamvu yo gukomeza kwita kuri Songoye, bahisemo kwifatanya na General Makenga maze bakarwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Mu minsi ishize General Makenga yari yahamagariye abasirikare ba Kongo kwiyunga kuri M23. Benshi cyane rero mu basirikare ba Kongo barimo gutoroka igisirikare maze bakajya muri zino nyeshyamba za General Makenga. Amakuru yizewe ndimo kuvana mu masoko yanjye. Amasoko yanjye muri M23 ndetse n'amasoko yanjye muri Kongo yose aremeza yuko bano basirikare batorokanye intwaro zabo. Hari abandi basirikare kandi bari baragiye batoroka urusorongo nabo bakinjira mu ntare za Sarambwe. Koloneli Oscar Mutombo arazwi cyane muri Kivu y'Epfo. Koloneli Oscar Mutombo niwe yararongoye ibatayo ikomeye cyane y'abakomando barwanira muri teritwari ya Fizi. Amakuru yizewe yemeza yuko uyu koloneli afite imyimenyerezo ikomeye cyane. Yakoze imyimenyerezo ya gikomando mu gihugu cy'Ububiligi. Amakuru kandi yemeza yuko yanaronse imyimenyerezo ya gikomando mu Burusiya. Ubu rero Koloneli Oscar Mutombo yamaze kwiyunga ku barwanyi ba General Makenga. Ni intsinzi ikomeye cyane ku ruhande rwa zino nyeshyamba. Ni igihombo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuko abasirikare barenga 200 ni igihombo gikomeye cyane ku ruhande rwa Kongo. Muri iyi minsi abasirikare ba FARDC barimo gutoroka bakajya mu nyeshyamba. Inyeshyamba za M23 nazo ziravuga yuko ziteguye kwakira abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC barimo kubiyungaho. Muri iyi minsi kandi intare za Sarambwe zirimo kwakira abandi basirikare benshi cyane barimo kuva mu myitozo. Hari abasirikare barenga 5,000 bamaze gusoza imyitozo ikomeye ya gisirikare. Intare za Sarambwe zirimo kurakirita abandi barwanyi benshi. Biribonekeza rero ko intambara igiye kubera mu burasirazuba ari intambara ikomeye. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwamaze gutegura abasirikare benshi ndetse ubutegetsi bwa Kisekedi bwamaze kuvuga yuko butazasubira mu biganiro bya Doha muri Katari.
Tukivuga kuri bino biganiro bya Doha, reka mbabwire ko igihugu cya Katari cyongeye guhamagaza intumwa za Kinshasa ndetse n'intumwa za M23. Igihugu cya Katari cyavuze yuko ibiganiro bya Doha bigomba gusubukurwa. Gusa amakuru yizewe aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze gushinguka muri bino biganiro. Ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo ntabwo bwiteguye kurungika intumwa zabwo muri Katari. Igihugu cya Katari nk'umuhuza muri bino biganiro cyamaze guhamagaza impande zombi. Abategetsi ba Kongo bamaze kumenyeshwa, intare za Sarambwe nazo zamaze kumenyeshwa. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho ni ukureba niba koko ibi biganiro bizasubukurwa mu mpera z'iki cyumweru. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ni amakamyo menshi cyane atwaye abacancuro arimo kuva mu Burundi yinjira muri Kongo. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 29, amakamyo arenga 6 yinjiye muri Kongo avuye mu Burundi. Ni amakamyo yanyuze ku mupaka wa Gatumba ku ruhande rw'u Burundi ndetse agakomereza muri Kavimvira yerekeza muri Uvira. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abacancuro benshi cyane ba Kongo bageze mu Burundi mu cyumweru gishize. Ni indege zabagejeje mu Burundi, barimo kuva mu Burundi rero berekeza muri Kongo. Amakuru yizewe navanye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko bano bacancuro ari abo muri Black Water. Black Water ni itsinda ry'abacancuro bakomeye cyane barwanaho rukomeye irya nino ku isi. Umugabo urongoye Black Water yitwa Eric Prince. Eric Prince yararwanye mu gisirikare cya Amerika. Nyuma yaho rero yaje gushinga ishyirahamwe ry'abacancuro bakomeye. Bano bacancuro ba Black Water barwanye muri Sudani, barwanye muri Iraq, barwanye mu bihugu nka Syria ndetse no muri za Afghanistan. Amakuru yizewe rero aremeza ko Tshisekedi yitabaje bano bacancuro ba Black Water ngo baze kumufasha intambara ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu amakuru twamenye yemeza yuko abacancuro barenga 5,000 bamaze kugera muri Kongo. Abacancuro benshi cyane bari mu mujyi wa Uvira, abandi bari muri Karemi ndetse na Kisangani. Bano bacancuro ba Kongo rero biteguye kurwanya M23 ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi bwababwiye ko bagomba kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na zino nyeshyamba. Abacancuro rero bakomeje kwiyongera mu burasirazuba bw'igihugu. Ni mu gihe rero mu mujyi wa Goma ubwo imirwano yari ikomeye mu mwaka ushize. Igihe nk'iki ngiki abacancuro benshi cyane bafatiwe mu mujyi wa Goma. Hari ubwoba ko bano bacancuro nabo intare za Sarambwe zizabacakirira mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe yemeza yuko bano bacancuro benshi bamwe muri bo bakoresha indege z'intambara, abandi bagakoresha za drone, abandi bakoresha intwaro zirasa mu ntera ndende. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi arimo gutegura intambara karundura mu karere k'ibiyaga binini. Bano bacancuro rero ngo bazafasha Tshisekedi muri iyi ntambara yiwe arimo gutegura. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ni impunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yemeza yuko impunzi zirenga 90 zimaze gusiga ubuzima bwazo mu Burundi. Abarenga 90 barapfuye. Bano ni abapfuye mu buryo butazwi. Bariyongera ko abarenga 60 bishwe n'indwara za kolera ndetse n'indwara z'imirire mibi ndetse n'indwara z'isuku nkeya. Amakuru yizewe namaze kuronka aremeza yuko abagabo benshi cyane ndetse n'abasore bagiye bafungwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Benshi bagirizwaga kuba intasi za M23. Hari n'amakuru twamenye yemeza ko hari imirambo y'impunzi yagaragaye mu mugezi wa Rusizi.
iriya mirambo yagaragaye mu mugezi wa Rusizi ni impunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi, zikaba zirimo kwicwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Barabashinja ko ari intasi za M23. Amakuru yizewe yemeza yuko ababarirwa mu majana bafungiye mu magereza irya nino mu Burundi. Abandi benshi cyane barimo kuborezwa akagufa, ngo bakekwaho kuba intasi za M23 ndetse ngo bagakekwaho ko bakorana na Red Tabara. Abandi nabo ngo bakabakeka ko baba bakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Impunzi zirenga 90 zimaze kwicwa. Bamaze kwicwa n'ubutegetsi bwa Gitega babagiriza gukorana n'abarwanyi ba General Makenga n'igihugu cy'u Rwanda.